senong pon dan dalam sebab ka bagi call blog Indonesia atau berapa banyak play ya kenika grain storage kabadai hanok mah. Ini na subhaban dapat ini samlahan pendek sudi ucapkan ini honorable kembali lagi Pak Pius Marwin bat tunjuk ke nomor lagi penbaik buka sepuluh video dan menonton di dan waktu sebulan bantuan ini Pak. Sebuah buku di Puan Mandar di Badak, Cerwa Ram Sabak Encat yang North West Circle, walai video sebelapan poin di yang kedua siapa yang ya semua, ilapan baik program yang kedua pan keren perjalanan kalian jom sino, ya mesti TC yang belum eksekusi sino, kepat sudah terlibat, mesti TC yang mana IG kan dia. Keburung kolom ujung beli kolom terakhir burung tahu ini. Dengan boleh kerbang, dia meniru belum belalakan. Wan koi kibakat pun kading penbet, ya kan ni kayi kaba ngila banong kabalaban kan dia kaba nginon kam om tang kajong I tang sisno. Iba Pius Marwin media belum orang ini di Badak beliau Ram Sabak Circle juga narian beliau kiri orang Pak kiri Pak Kumat nagani gisnong memarjan jadi gilong kemi long pa di samla di Ramro Isar MLA jungi Pak Pius Marwin berangkat ngih dengan Janmet ki menteri juga senong ki nokit kam juga senong ki ba ngilai le borok balang bagan ke skills pas ngiru ngiu ai kan building ke bakat kani apa senong tika ai ke bang apa pan pan piang ai ke menteri lo ong galong ba ka ba ka jing roi jing pa ka jing ya ko visi ki ke kia la da ma pi pim ya ki sim khalang ha ka sarkar ka ai ka du ko skim kamdei ke bahasa ai ban ba pin sula me kamla ban no hi ba da don Ini komisioner, tak boleh kerja mun nilai ikut, bantu, ya kamu merendam, lani, ya kata kapil, kau MLA, hai Pak Pius Marwin, MLA Jongkalai Pulsan Ronikor Constituency, sudah, kador khas, memorandum dan penyok badan football, rangka badan burung, nagliang kador bas nong numai redusau, nokongnya. Ipan pau ke jinsuk man ban ke jin Tentang juga ban ayu ban ajing kan kot di ban yu nomor ka 8 video presiden de hendre na kita memakiari ma pemla poin ni po ta tinggal masih ban siam ke dia po la po ban kot ru ti kendia ban di baka NRY WA yi ku ka NRY WA ipan pau ke jinsuk kam tampi ba pios belum MLA jong rani ko constituency Bapak lain nak akan dikapo banget. Kemudian ada kata-kata dia suapan ayah kejikren kaba siketin arketin nasko berpamap ipi ya kapor kaba ngilabo kabai baji bo ya kimar kimata kakum kata ka kerteng kakum kata ka nakana office ka ay ya kani kayin apa jadi kumbala pensai dari menteri meneng tena kalian kajung ngaru krem da ketai ngilabo mata kasi dekat bekacik pentip lang yo video jisha ngala pentip tena kalian kajung iru kiong bagi kidon ki meeting kerki na kamta bagi khot kani ka penkhang snong baro sinudis kajungi te ila ong hi mene ba manta no ko di ba na kalian kajong uru la be sene na kalian kajong aru na la ong siteo ele se ka mairu kadono
kat kini ke building pila penongkam ayah ke arti ki jinongkam ngai ba kata ka jaga bu ki mar ki ba mataru kalong ka pakabha bat ka na kalian kapte ka blok ka ba ai ya ka sport apo kisnong ki tham ngimla belen umton de kata ka sarkar ka kami ka balik pai apo kasnong ka tham ka jing ai ti ka yang ti ka mon ba pindan tak mensim menwara yaki kam penroy apo kani krishnong kajumpi tikani kuma pani nusaru tang krishnong jumpi nrai yaki wei para nikong ga ya elemen krishnong jungi beloru ka cukup por sama jong ka bisi buba julong na ka ubaju long na ka por sa ka por unong ai man sim maka jingi trikam na ka menta kami kasnong kata belum ki dekat stip dorba jam kasnong kilong kami kilong kapa bat ki khun sama kan